Ekizibu ky'amaizi amayonjo kitwire nkiteganisa abantu b'ebyaro bingi mu disitulikiti ya Bukomansimbi kandi abantu aba amaizi ago barikunywa nibagaihaho omu bidiba ahi barikugabagana n'enyamaishwa ekirikuteeka amagara gaabo omu kabi kandi n'obumwe ebidiba ebi nibabigwamu bafeeramu. Abanyambabazi ba Islamic Center Education and Research hamwe n'aba Dar El Ba Society bebembirwe ayayisimbira ha ntebe y'obunyeshenjero ahabw'ekicweka eki omunyakibiina kya Jema Haji Muhammad Katerega batandikire okubirukirwa na za naikondo ekiresire akamwenyo aha matama g'abatuura kandi aba Bukomansimbi North nibo babanza kuganyurwa omu ntebe y'ekkanisa egi. Ebimwe aha byaro ebikyateganisibwa ekizibu ky'amaizi hariho ekya Kasenyi, Rwemiriti, Kawoko, Kyaziza, Kyabamuyiga, Busabala, Gongwe, Kachindo, Namaliga, Makomi, Bitetero, Migaju, Bakijulula, Kabangereza, Kabandiko hamwe n'ebindi. Ebyaro byona nibishangwa mu magombora eya Bukango, Kigangazi hamwe na Kitanda okurugerera abatuura abarikutuura omu kyaro ekya Kawoko Kyaziza nibatonzi hango ibura ry'amaizi kibateganise omu magara gaabo aga burijo ahabw'okutaha amaizi omu bidiba aharukunywera n'enyamaishwa. Rero bwe tusanga ate nga si mayonjo era mabi era tusenda budibadiba bwe tufunamu amazzi amalungi oba n'enkuba eneeyatonnya nga bw'oba togafumbye tosobola na kugamba nti oba oli bubi ogayengene ku ddagala nga makyafu buba mwe bavuba amazzi nga makyafu nnyo galimu obuwuka galimu obusa bw'ente era kule ekisinga okubonyaabona ennyo amazzi n'eddwaliro ebibadde eby'amaanyi. Abantu bagira ngo mbwire bw'ekyanda na za damu nizoma aho amaizi nibaba bainegataha aha mugyera gwa Katonga aha nsharo ya disitulikiti ya Bukomansimbi hamwe na Sembabure kandi ngu nibatambura amayiro ezirikwingana omuri 8 okuhikayo kandi atari kubibaasa ekidomora nakigura omudidi gw'empiiha. Era tutugafuna tubonyebonye nnyo nga tugajja mayiro 3 era nga tunywa n'enti nga tugasima ku ddamu ezinywebwamu ente naye kati tufunye essanyu lingi okulabika nti naffe kugenda okufuna obulamu obulungi. Okutunga amaizi amayonjo abakuno ne barinda enjura okugwa batyo bakarezya kandi embeera egi eteganise munonga n'amashomero ahabw'okuba abeegi bakuno obwire obwingi nibabumara omu mihanda barikuza kutaha amaizi. Okurugererwa chairman w'ekyaro ekya Kawoko Kyaziza Alex Junju nagira ngu abebembezi batwire nibabaraganisa kubareetera amaizi amayonjo okuruga omwaka gwa 1996 konka naguno gujwa tebakatungaga n'oburyako bitondo. Abantu babadde bafuna okusomozebwa nga amazzi nayikondo eribwe tufaako tugenda ku kiddamu kino ate ekiddamu nga ente zinywa kuli ndiga n'embuzi ate mwe zifuuyisa amazzi ako nga tiganyweka. Era omukulembeze Haji Katerega bwe twamutegeeza ekizibu kyaffe bambi n'awulira ekizibu kinene nnyo n'atusuubiza okutuwa amazzi ekintu kyatuukiriza olwaleero. Obwe bakiri omukutonzya abatuura aba batunga obuhumuro okurugomba ekitongole kya Islamic Center Education and Research hamwe na Dar El Ba Society abebembirwe ayayisimbira ha ntebe y'obunyeshenjero omu kicweka eki kandi ogu akaba ariho omukuru w'entebe ya kataana bwa disitulikiti ya Bukomansimbi ow'ekibiina kya Jema Haji Muhammad Katerega obo batandikire kubeereza haihi amaizi amayonjo omu byaro byabo obwe barikubatimbira za naikondo obwo ebyaro ebirikwija kubanza kuganyurwa hariho ekya Kasaka, Kawoko, Kyaziza, Busabala, Kyabamuyiga, Gongwe hamwe na Kachindo kandi okurugererwa hari Haji Muhammad Katerega. Entebe y'ekkanisa egi neyogumizamu okwetooroora Bukomansimbi North yona kandi ahali naikondo 20 ezirikuza kukorwa bahereze kukoraho omushanju. Naliko ssentebe wa disitulikiti eno okumala ebisanja 2 era nekizuula nti abantu bafuba basoomozebwa. Bwe nataawo bwa ssentebe nasigala nkolagana n'ebitongole ebisobola okubeera nga bituyambako okulaba nti n'abantu baffe bayambibwa okufuna amazzi amayonjo amazzi amalungi. Gasha kwa Juliet Namale omuli Bukomansimbi ahabwa Tayari West.